Duh. Kok lalu ambu le ya. Laga boleh kan mandi ke bapaknya Yus Muhammad lalu ambu ada ya. Saboran dia tahu isin ban tak ada ya. Woi mulai lu. Assalamualaikum. Le. Apa kak? Cek teken he le. Seporan kak, hubungan kita lo usah terus. Rela aki nang kolab bareng bi orang lain. Teken pengale. 3 tahun kok le kolpe kulan cinta ka bare ka timur. He de pas keng bi orang lain. Pandangan di dalam mata, bayanganmu menepi di angkasa, entah menari-nari di atas lukaku ini, di saat aku membutuhkan cinta. Ken bene pasti nangko bi head li bener engko sinang disa seneng akhle bi head pas ken kuwak si meureung. Ida mulai nyaman kangko tino kan di cowok wis lek kok lacek lek ngun lega ke head kok la tau kapi cede hede berintang kanca asal hede tahu ya engkau ngatela cede hede berintang kanca jelek tang atela culeca lecaan bi cerein banyak wis leciki apa dah mungkin hubungan ini lalu bisa apa terus tak cukup kendina wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirimu dengan ikhlas apa ora kok ya lah pangate palecak dirimu. selangkong li lo kesele bagi kangko li terima bingko li kengkengen li karma maki bila ketebet sekelangkong ili hedelah hadir tentang Odi sebelumnya dah hadir jeli tang Odi petangan dari tang helpeto lekor tapi seding hedelah datang tentang Odi li tang Odi aberna senat tip ngerti pada bi lampu mantan oh dah ya dili tentang budi li. Lah, engkau bisa ngejelasakin kak? Wis le, lalu usah jelasakin. Kok ngetela jelas. Arya mata li, benebeng jedul. Selamat ulang tahun ya, Li. Kok lo bisa beri apa yang bisa beri dia? Happy birthday. Ku coba berkasih, aku tiada mampu. Ku coba merindu. Dah, kan malah. Wis le, kok sadar le. Cek tang kado le kendir mus le, late pergi ya. Aja le muni porot engak dia le, on le make dulu sih. Tapi le asal hede tahu le, engkau sitro meliali ya le. Nyari foto dembi le. Oh iya le, ada banyak manfaat le. Ibri nasi anga, insyaallah lo kena demki ya. Ya le, happy birthday ya. Bukan ku tak cinta, bukan ku sengaja menjauh darimu. Aduh ya lah, kalah masukan kok. Harus ku merela demi bahagia dirimu dan dirinya. Kebala kaman je, Yus Muhammad lalu ambu ada ya. Oh iya, saporan deh, kau corak tak ada. Ya, okey mulai le. Ya. Assalamualaikum. Berat. Engkau le jadian lebih Yus Muhammad. Wah, iya nyaman mon deh. Kabin marilan jalan tenang di kafe gitu bro.
Berat apa ya? Mentera terus bunga hedem. Ya, kok ibadah parlo na lu ya? Duh be. Kok sing empat cinta tele abit 2 tahun. Sandal tele tepe sebeng tetabeng. Tapi arah apa melok peka ida aja. Cengkok lah terola lambe pakai jadian bira yang lain. Tak peka be. Kamu ada Bing? Kok keluar, Pak? Bisa apa? Bitang pacar. Kamu apa pacar? Andi apa hedenge be tangana? Wes tangana lah bade cutu nabi orang di PT. Mulai jong. Kok mulia lek? Kak, Wes lek. Hede lah pele ocan bapan sandi PT jo lek. Mun engko re apa lek? Engko re ken karak. Labat cereng kalau ojol pe aja. Pahlah saking kok ya lah. Sok kuat. Lek, ngapi yuk. enggak Kak, kok bima suruh ntar nyelit. Oh ya lah Lek. Lek, ayo kafe. Ada bolong cuman kau nabi mobil langsung nyiklak. Aro tahu mobil si laki solina rental. Rapi deh, Bret. Kok putusin Bret bintang pacar Bret? Mangkana Bret, cek aja percaya aja yang bini aja Bret. Kadang wanita itu Bret mencintai seorang laki-laki itu karena nafsu. Aduh. Samina kebele ke si bini, area tele deh. Beni kolek, pan mere nyendu pas nyeng. Ding ding dang dang. Song kunang kok kerong ke hedeli. Tapi jelingakin hede makai ada engkau kom sah biasa. Biasa po orang nak beri engkau sepet ngarep deh hede. Tapi setiap engkau lah sadar. Engkau lo pantas ke beri hede.